Obwa hatu wahiko mu cyaro cya Chihoko omugombara ya Hihandiro no sheberwa habo kuba abantu tubakineho kuraba enzo zabo zona ziri hansi. Rusiya tubahwerayo omukayikuru w'emyaka nkagana munana y'obukuru aho nire hace enjo kumubandamira ahabo kuba muyaga gubire gwina mane mingi ogwihira mabata hanju. Abatakanangwa nabagirango nangwa abana babo kace enzu zibabandamire eheba kushabira government kurugayo kubaho buyambi. Amacha heke nyumba ya yeyosi mwabya abana basatu abo si baba kahoreramu na bulikiro ngo bihamu amabate wose amativita bayihambira ko sukuru yakabushongora na rubantu ngarondo buyambi munye yambe mungo tikaye government yamayanga n'abantu boti cyo bushiboshi yanyuwe teacher inwalina ngana musondi yake rukolachi aharerender ngana mpijapangishi. James Nyawesa uri chairman w'entebe ya kashatu abwa Hihandiro ahiciro mwanyogu nangwe mbero bwa hatiterije ahabwo kuba bamwe bariro mu banyabuzare babo omugandi agarukweshanaza nago enjure gwi mugomborora ya Nyakiyumbu muri Bukonjo West yasigenze zona zijwire byondo nabo batineho kuraba ekizire kugemesereza abasigazi kwihebite birebire yo muri za pipe bari kugira ngo enjura kere kugwa zigara. Umanye mezi agamara kutusisira bintu bingi ogo nushobora kwene gumurundi gwa gwikumi amezi agandegije nikatusisira byo obo uri kwija nigasise bintu munjo tukuruga mu nekindo obo mezi wabana nibo twigamu oluzi lwaze kusawanga emuze ezelweguru luleta bigogo byona biri awo mu Calvert tuli kujja mu sawazine ebiti byona biri awo no musenyi wakuba Calvert ntono. Sande Peter uri chairman w'entebe ya kashatu abwa Nyakiyumbu wena jumirire kitongore cha Uganda National Roads Authority kukozesa za pipe nche munonga kandi amezi agokurabaho gare menji. But that was placed here is very small. So if you can come and look for means of seeing how we put at least a wider culvert so that all these debris can be moving very fast, not blocking the entrance of the river to make a backup flow. Otherwise, people's buildings wouldn't be destroyed at that rate. Ubwa hata bataka nabashabe bitongore bitari bya government kurgaye bikabirukanjira. Amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi omari Kasese.